Kaniting salukuyang banwang 2022, pamikatago na iti kanakuban, misan ko pang balikdan ng mga labasan, at 19 ng banwang milabas, anyang pakibatan ke, ing metong amaulang kayusan, banipas siyaging kasiwan, karing masakit. Anong waman, pepakit ng apong ginom, malambat na napalang, babi iting pamikatagon, ban kanita, pakayapan o ring masakit. Makanyang kimburing lawening ka na akong sarili, kawangis king ebanghelyo, o rin labing adwang alagad ning Ginoo, apig kaluba ng upaya, ban kanita makapanabi ka ring mga rock espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Babalikan ko 19 ng banwang milabas, banwang 2003, anyang umekong magumpisa kining kayusan ban sumuyo at mantabi ka ring masakit. Aranasan ko no makanano ng binye ning Diyos ing upaya, ban makapanabi ka rin marok espiritu at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman. Dakalapami katagon, anong nga man na banggit ko na kwento, na niyang atsuko king salapungan kantama king parokyahan ng Senyor Salvador. Dakalapami katagon nung no ating kong asaksyan, alinapid ng masakit, magwala, at kabudpe nga dilaw, may nahimik ni payapa, at karin bala mo masasalamin niya, nung makananulang mitabi ding marok espiritu. O king metong abanda, masakit kayang king lugod na't pakaludo ng Diyos, pepakayap na ang yang atin ng taning king biye, ating mismong doktor, tigtapat na naking masakit na mamilang niyamong bulan o mamilang niyang aldo. Dapat, king Diyos, ala namang imposible, king kayang kayo pa yan, king kayang kayapan, manigobraya man kanita, mipakayaping taho. At nung makananong memeyang pamikatago ng ginutang Jesucristo karening kayang 12 alagad, anyang pigkalubanong kayo pa yan makapanabi karing mga rock espiritu, at pakayap king sablang sakit at kapanamdaman, pamikatago niya iti mekad ban kanita, ing balang metong kaya katamo kawangis na rin 12 alagad ning Ginoo, anting bininyaga na makiraki king misyon ng Kristo, mididinantang pamikatagon king upayang pagkalub ning Ginoo ban kanita, ating aliwang mipakayap. Anya kayusan kaya katamo, king balang pinandit ning biyatamo, pasyag tamo ing kayapan. Migit lalo na, ketang misyon na sukat tamong tangwanan, ketang misyon tamong sukat arapan. Nung makananudang inarapan din ng 12 alagad ning Ginoo, kabud mi pagkalubanan lang kayo pa yan, makapanabing marok espiritu, makapagpakayap, king sablang sakit at kapanamdaman, makanyandang pisyaging kayapan, ketang misyon, akarelang inarapan. At ining grasyang kaya katamong adwan kaniting misang darawon tamo, king aldoning kapiyasan ng Santa Maria Goretti, na sana pasyag tamo ing kayapan, king misyong sukat arapan. Nung napun is San Antonio Maria Sacaria, may sabing makuya diyami meging biyan na uling edad yang 37 banwaan niyang Mateo. Pero mas makuya ding meging biyan ng Santa Maria Goretti, uling edad yang 12 anyang Matea anting birhen at martir. At masanting yang balikan ng kwento ng Santa Maria Goretti. Akyatang misan ay aldo, amelakwa niyang magdilidili king karelang pibale-bale, ating metong akayanakan 18 banwa ay edad ni Alexander, kabudapan singa ng alayang kayabe, Santa Maria Goretti king bali, makanyaning liban at pignasane. Dapat Santa Maria Goretti, may nalakaran niya, at napapabustang mirong isa ng kayang puri, linaban niya, at aburyan ng Alexander, niya makanyaning tegal at penyaksak, at agpangking kwento, 14 asaksaking gulot, anyang lakwan niyang Alexander, Santa Maria Goretti. May dalaking ospital, pero kay ba't ng 24 oras, Meteya, Santa Maria Goretti.
Dapat kapansin-pansin, anyang mamamateya, Santa Maria Goretti, isipan niya pamurin at pakibalak ining mignasang magsamantala kaya, i Alexander. Eban palmuran, eban kamuanan, eban isumpa, nun eban kanito, ipasyag ng kapatawaran, kening maragula kasalanang depat ng Alexander kaya. At agpangking kwento, at lumpulong banwa, eman bitasang sinisi Alexander, maliban mo kitang pamikatagon, apipakit siya kaya, Santa Maria Goretti, at inang pangananing bulaklak. Simbolo mekad, ning kapatawaran, abinye ng Santa Maria Goretti, kening metong lalaking migtang kang magsamantala kayat, may nyaksak 14 a beses, akayang kemate. Minyawad yung tawad, i Alexander, kang imanang Santa Maria Goretti. At kitang 1950, kanitaya, may kilala, anting metong abanal o santa, Santa Maria Goretti. Patrundering kaya nakan, mekad panagkatsiti, karing balang metong, lalo na karing kaya nakan kawang isang Santa Maria Goretti, nakingkaya katang pamibiyebye, kailangan tamong ipasyag ingkayapan. Kaya kabaning biye, ang ganaking tauling inawa. Karagula bage, pisyag ng Santa Maria Goretti, ing pamamiyan ng kapatawaran kining tawong mignasang magsamantala kaya, pinasakit na siksak ng 14 a beses, dapat kaya kamwa, nunelugod, at kapatawaran, ing pisyag ng Santa Maria Goretti. Inspirasyon na babiyan ng Santa Maria Goretti, kaya katamo yapin ng nung makanano, tamong ipakiting kayapan, mo ka rin kaya katamong pakamalan. Ano nga man, maging malagwa para kaya katamong pakit tamo yung kayapan, karing kaya katang pakamalan. Dapat Santa Maria Goretti, malagwa ng pepakiting kayapan, ang ganaking tauling pinaniting biyena, pati na kening metong atawong mignasang migsamantala kaya, pinasakit neman, penyaksak, ameging dalaning kayang kamatayan. Dapat may natili ng pisyag Santa Maria Goretti ang kayapan. At kaniting aldoning kayang kapyesan, mangintulid sanang bidinan tamo namang pamikatagon kawang isang Santa Maria Goretti, ing apasyag tamo yung kayapan, king misyon, kaya katamong arapan, king biye, makanyang tamo sanang bidinan pamikatagon, kaya kabaning biyet sana ang ganaking tauling inawa. Akwatang pamurin, pagkapilitang pasyag, ingkayapan. At yan yung paganakat, panagkatababiyan na kaya katamo, niting kapag masasyan, pasyag tamo, ingkayapan, king misyong sukat arapan. Nandin kay bat naning misa kong 6:15 King Santo Niño Chapel, at kambya na rin kapatada CWL Legal Musal, at walang masakit ding pepa indalanan ko bayo ko tinagdusketi king radio station at kaniting chapel ban kambeyo, abi-abi ang pagmasusinting banal misa, kaniting aldoning kapyesan ng Santa Maria Goretti. Ining mumunang masakit a pindan ko, 89 years old yo, inebisang mangan. Anya makanyan, inyawad na ning pamilya, ing malanyaya. Ano nga man distan kaya na din makaswero. At pila ng aldong na bubulad na magsalita, pero naning datang ko, meging madaldal ining masakit. Migit lalo na niyang kay ba't kayang alan yan. Minakit ko pang timan, mailiya ining masakit. Bagyang ikit kong keto laning familia. Hindi ro ko uling 89 ne, magpakasikan niya. Pilan pang banwa. Sana manikwayang 100,000. Actually, makanita yung may pakaili eh. Pero siyempre, migit kanita. Di na pa sanang pamikatago ng Diyos, ban kanita, may paldan kumayap. Ban kanita, apasyag na pingkayapan. Kaya kabaning biye. Ini namang metong pintalan ko pang masakit.
Te palanyayaban kanita, ayat danan yung banal na komunyon ng EMDC king bali. At para ka na ko iti masanting yung pamikatagon. Minyawat grasya, ban mi sa Diyo, at kaning dartang ayaldo o Domingo, miyat danan niyang banal na komunyon king bali. At sana makanyang sikat, ipaldanat kumayo. Agang nakakit ko itang yakbalon na kwento ko na itang tao, Bulacan. Ami pa yung tao nining metong ng anak, kaya kapat isaw yung manipating sa lapuan kandaba. At kaya ang panahon na uling 70 plus na, at waya cancer, king bone at saka king daya, ining doktor, kaya pangulo na ning masakit uling alana. At kaya ang panahon mirati magkuha. Kaya kasabi na ning anak nung nangyari king puntalan king Bulacan, king San Miguel Bulacan, uling mikantapin sa naman parokya ng San Salvador, king sa Labuan, Candaba, king San Miguel Bulacan. At anyang puntalan niya makalagi. At kay ba't yung nilan niyo, ikaw na yung misis na bangko na kung kayong merienda para kaya kami. Anyang kabalik na bibig tayo. Father nga na, anak, hindi po niya kaya pumupong mag-isa. Pagkitang nakanako yung sinupan kay sabi niya, hindi. Kung saan siya pumupo, nakahiga, tapos bilang po, at tapos nagipagkwentuhan sa akin. Eh, Father, imposible yan. Sa pagkakarami niya, hindi niya kaya pumupong mag-isa. Taring klaro, no? At yung tingnan ng grasya, yun yung masakit. At kaya ba't yung biro ko, pala niyo po, pagbalik ko, nakakapaglakad na siya. True enough, one day, pinalikan siya, belikan niya. At kaya ba't yung pinray over. Actually pala, is that, makatalakad. Yung karing pasimano, at nakitaya, ikit kong makapaglakad na. At ang ganag itang misa na yan do, ikuha na pang makapagbisita king sementeryo, uling si Jada ning kayang pansyon. At karagula bagay, misan ayaldo, yahing dinalo ka na ako king parokya, karing king sa Lapungan, Candaba. Iya, dating pintalan ko karing king San Miguel, Bulacan, uling makarati, na makaluklok, na makatalakad, dinatangitang panahon, apon tala na ako, yapang may masyal ka na ako king parokya. At misan ayaldo, may kapag birthday pat, tutuking banwa. Ala namang imposible king apong Ginoo. At kaburyahan na, kaya kabaning be, nung miras man king ketwan, maragula bagay dapat ang ipagpasalamat, na apakita mo, apasyag taming kayapan. Pero kawangis ng Santa Maria Gorete, 12 years old, kaya napapakit din kapag masusyan, regardless, makananoy kakaba, kakuwiding biyaning tao, ito, sapat siyang panahon na sukat ang samantalanan ban kanito, akwatang pasyag ingkayapan. Migit lalo na, king misyong sukat, arapan. At yan yung kaya katang grasyang adwan, gaganakan kaya misan pa hindi ka magana ka masakit, abalang muli kung Lunes bengi, o kaya Martes bengi, king kaya doon na ng ima anyang mga panguna, o may lipatan ni dara mo, i-pray over. Pila ng beses, balang Lunes bengi, o Martes bengi, muli kung mag-overnight king bali, maliban mo niyang misan, kaya ba't kung minapon king bali, may patudtud ko, manayining dara, ang gaking apansingan dang matudtud na ako, at na ako lumipat. Gaganakan ko mo, kitang misa na, kaya ba't kayang pinray over ining dara, sabi na ka na ako, mo ko subuanan. Kanyan pala ining dara, pisaya magkomunyon. At kaya ba't kitang may labasang Lunes bengi, inggewa ko, bayang makapagkomunyon, migmisa king kayang kwarto, nung no ka rin niya magstay. Na pigkapilitan ng sid sa ding misang diyang magkasakit ya kitang pangaluklok no, ang gamog kitang migandig ya king karetang ulunan, bahan kanta, misad siya king kayang pangaluklok.
At may paintagon pa naman kitang milabasang Lunes, ing Ebanghelyo, patungkol ya kining tatang official king sinagoga, anong ning kayang anak metena, pero pisyag din kayang kapanaligan king Ginoo. Inagkat ni king Karela, baning ipangadi, ipray over, bayang mipaldan at kumayap. Yesus, kinukine man kining kang Jairo, dapat ating metong babaeng kilub ning labing adwang banwa kayegasan daya, pisyag ning kapanwalan, tagkila niya mo man ining laylayan o borlas ning imala ning Ginoo, mipaldan niya't kumayap. At ining babae pangking kwento, may gisaning kayang kayatinan, king kakapunta ka rin doktor, pero mipapaldan kakayap. Pero niyang pasyag ning kayang kasalpantayanan king Ginoo, mipaldan niya't kinayap. At anyang miras naman king baling Ginoo at sabyanan ding meten ning anak, pero yung nganan ning Ginoo, mali matudtod mo. Te palulando ring tao, at kaya beding alagad, dading piyangar ning anak, pintalan ning Jesus ining anak, kaya patalakaran niya, ining labing adwang banwang edad na babaeng anak, sinubli ang mebye. Nga ko kening dara kang dangwaning, kasanting dining Ebanghelyo, patungkol laking karing masakit, na ela sinuko, ang gaking tawli, meten ining anak, pero ining tatang, linapit siya pamurin king Ginoo, at inagkat niyang muli kaya takarela, baning papangadiin kayang anak. Metene dapot, pepasublianing mening Ginoo. Ining babaeng labing adong banwang kayegasan daya, sinuko, may magasa, may gisan maning kayang kayatinan king kakapunta ka rin doktor, pero anyang panaliga ni ing Ginoo, mipaldan kinayap ya. At iti pamikatago niya mekad babihan ng ginuban kaniting taong masakita pa kaya pa na midinin niya pang pamikatagon kabang mabiya at sana ang daging tawding pinandit ing kaya pan yang apasyag kawangis ng Santa Maria Goretti. Itang kayang pamamatawad kining pa taong may kasala kaya simbolunin itang kaya pan apisyag na kaya kabaning biyena. At yan ang grasyang kaya katamong adwan. Pakayapa nakatasa ng Diyos karing sakit ang panamdamang physical, emotional, psychological, spiritual, at maging dalan niya misan pa iting misang darawang tamo, ketiking radyo ng Archdiocese, ketiking DWBL 91.9 Bright FM. Ban kami daring masakit, king pamilya, karing kamag-anak at kaduguran, iting misang darawang tamo ngini, pamikatago niya ban kanito, tanggapan tamo yung grasyang pakayap. Mayap yung Ginoo, anya sigurado tang may pakayap. At hindi mo naman kayo sana kaya katamo niting kapag masusyan at mamaya isang inspirasyon ni Meging Bien ng Santa Maria Goretti, pasyag tamo ing kayapan, king misyong sukat, arapan. Emo pisikal asakiting pakayapan ng Ginoo, king kayang pamaglingap, pakayapan o ring masakit, pati nakitang sakit espiritual, sakit ay emotional at psychological. Nya panagkatatanagang si Jaco para kaniting pamigunam, king grasya ning Diyos, at king inspirasyong babiya na kaya katamo, ning magtestang banal ni Santa Maria Goretti, ipasyag ing kayapan, king misyon tang arapan, ding masakit lingapan, ang popang pakayapan. Manahimik taking makoy da pinandit, kilalanan tamo, ing kayapanan ng Ginoo, at king kayang kayo pa yan, itamo man, nasa nakatamong gamitan ng ting kasangkapan, ban kanito, ding masakit, kaya lang pakayapan, at midinan pamikatagon, kaya kabaning be ang gaking tauling inawa, ing apasyag tamo, ing kayapan. Pasyag tamo, ing kayapan, king misyong sukat, arapan.